Vi ste prije mjesec dana došli ovdje sa bolovima u koljenu i šepali ste. Zanima me koliko dugo vam je to bilo? To već 2 godine. 2 godine. I što vam je doktor rekao? Ništa, treba operacija i to je to. Ok. Jedino to. Jedino to. Onda... Pa je velika, hrskavica se pojela i... Ok, i što se onda dogodilo? Zadnji put ste došli na molitvu, ja sam položila ruke i sad mi recite dalje, što je bilo? I dalje sam išla na kontrolu prije 7 dana, 8, jer mi je rekao svaki mjesec treba blokade primati. I rekao je ne, sad do jeseni nemojte dolaziti, sad je ok. Eto. I ja... Jel vi znate da je to zbog molitve? Jel znate? Bravo. Jeste vi čuli ovo? 2 godine se žena mučila s tim. Nam kod molitve doktor je rekao ne mora blokade, nešto, vidimo se u 9. mjesecu, jel tako? Bravo, odlično. Bravo. Vrhunski. Pa, evo, jel znate što bi sad trebali raditi? Kolut naprijed, kolut nazad.